अहानबदा मरुइबा पाउ मालेमदा अनौबा इंडिया अमगी नेशनल बिल्डिंग नेशनल वाखलोन सिंह अनौबा वाखलोन पुथोकपदा IIT अमती NIT सिंहना लमजिंग मैरा ओइरी हाइना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना हाइख्रे मणिपुर ने ST दा हंजिन हनबा 1958 बेस ईयर ओइरगा NRC चनहनबदा RPI अथवाले न सगतकनी हाइना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की यूनियन स्टेट मिनिस्टर रामदास अथवाले न हाइख्रे अमदी बिष्णुपुर पुलिस कमांडो ना मियोय अमा फाख्रे हाइरी फाखिबा मियोय थादोरउ हाइना मियामना मोइरांग त्रोंगलाउबिदा तिदिम लंबी थिंगदुना खोंजंग जंगशिनख्रे खुरुमजरी STV Manipuri Pau Meeting Tabiriba Pumna Makpu Taram Nokchari Pau Sandongna Pizari National Institute of Technology NIT Manipur gi Tarani Thoirak Shuba Convocation Pangthokre Malem Danobu India Amagi National Building Anobo Wakalon Sing Puthokpada IIT Amadi NIT Singna Lamjing Maira Oiri Haina Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana Fongdokre NIT Manipur na Sinduna City Convention na Pangthokhiba Thoram aduda NIT Manipur gi Board of Governors की चेयरपर्सन बजरंग लाल बगरा रजिस्टर KH टोम्बा अमदी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की थौपुब कयाना सरुक याखी ngasi convocation थौरम अदुदा BTech प्रोग्राम ओवरऑल टॉपर अमदी तोंगान तोंगान सब्जेक्ट सिंग द गोल्ड मेडल फंगलबा महिरोई मंगा याउना PhD डिग्री की महिरोई कुन MSc डिग्री की महिरोई कुंत्रा तरेट MTech डिग्री की महिरोई कुंत्रा मंगा अमदी BTech डिग्री की महिरोई चानीगा अहुम याउना पुन महिरोई चानीगा मरीफुदरा मंगादा डिग्री सर्टिफिकेट सिंगेन थोकी गवर्नर अजय कुमार भल्लाना मखाताना हौखिब चही खरा असिदा NIT मणिपुरना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमदा महिरोई कया पुथोक्तुना मांगजिन थावा इंस्टीट्यूट अमा ओइबा ngamlakhi मशी पुमनम असी इंस्टीट्यूट असी की एडमिनिस्ट्रेशन दा लेरिबा ऑफिशियल सिंग फैकल्टी सिंग अमदी स्टाफ सिंगी कथोकपा अदुना ओइरकपनी मखोई सिंगी अपुनबा कथोकपगी थबक अदुना टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दा नेशनल अमदी ग्लोबल की थाकता यौरकपनी मालिमगी ओइना थेंगनरिबा फिबम सिंग असि हेन्ना मियामदा खंगहन्ननबा रिसर्च तौरकपदा तौबदगी फंगलकपा फाइंडिंग सिंग लेबोरेटरी नत्रगा पब्लिकेशन खक्तगी थमनोइदबनी थियोरीदगी फंगलकपा अनबो वाखलोन सिंग थबक ओइना ओंथोक्तुना वाखलोन सिंग अदु मियामदा यौहनशी हाइना गवर्नर ना फोंगदोखी Our Prime Minister's vision of having a Viksit Bharat by 2047, the future is in the hands of youngsters. So you have to see that period and you have to contribute to that period, that India is Viksit Bharat by that time. Let your success be measured not only by personal achievements, but also by the difference you make in the lives of others. As you move forward, carry with you just not a degree, but a sense of purpose. Be bold in your aspirations, compassionate in your approach, and relentless in your pursuit of excellence. Your real learning starts now as you go into real world. Here you have teachers, here you have faculty, here you have guides to guide you. But now you step into the real world. The tools have been given to you, but what you make in life is what you do after you graduate. As you step out of this institution, remember to believe in your dreams, nurture them with courage and hard work. Let your aspirations not only illuminate your own path, but also shine as guiding lights that brighten the journey of our society and our great nation. May your lives be filled with success, fulfillment and joy. May you make your parents proud, your institute honored and your country stronger. May the Almighty guide you in every step of your journey. Maitayna ST da hanjin hanba 1958 da base year oidaga NRC chana hanbada RPI atwale na saugatkani haina party asigi national president su oiriba social justice and empowerment gi union state minister Ramdas atwale na haikre RPI atwale Manipur state Delhi youth wing na sinduna New Delhi gi New Maharashtra Shadhanda Pangthokhiba RPI Youth Conclave amasung party asida nauna changlakpa member sing taramna okpagi thoramda special guest oina saru yakhiba Union Minister Ramdas Atwale na makhatana Manipur gi yalhomi oiriba maitei furupna hana scheduled tribe oirambadagi hauzik ashi general status ta leiduna yalhomi amana fangpham thokpa hak kaya phangdana leiriba sida maitei bu scheduled tribe list ta chalhallu haidun demand tawduna lakli hairiba demand asida RPI Atwale
party amasung mahak masamakna saugatli masigi matangda Union Travel Affairs Minister Joel Okramna mahaka Haktengnana unaduna aiba cherol na chingba pisinkibasu laikrabani RPI party asi Manipurda state party ama oinasu sak khangbaga loinana regional party ama oina thabak tawribani party asi maikaidigi maitaina ST lista chanhanbada full support piba khaktana tana angamba thakta honagani hairi NRC chanahanbada Chatnanaba best year oina lising mga chamapan yangkay matoyda tawgadabani hairiba asisu Maram chaba wafamni haina mahangna phongtokhe मणिपुर के प्रगति के लिए मिलकर हम काम करेंगे और मैं आपको 100% समर्थन दे दूंगा। ये हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर होता है एंड सपोर्ट टू रिस्टोर मैतेई स्टेटस एंड वी कंडेम all anti-national and anti-constitutional elements. We want the development of Manipur, but some conflicts are also opposing to develop the Manipur state. और नेशनल हाईवे पर बैन लगाने वाली राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी गतिविधियों की निंदा हम करते हैं। IDP must return their home safely. सरकार ने उसके लिए मदद करनी चाहिए। And deportation of illegal immigrants. We support NRC cut-off base year 1951. NRC लागू किया जाए। RPI State Committee के President ओरिबा महेश्वर थौनाउजमना मणिपुर करी थोगली करी तौरी हाइबसी मणिपुरी नत्तना खंगदब नत्ते मणिपुर की यूथ सिंगना वाखल ताब मथौ ताई पार्टी अमगी लैरिबा लुचिंगबा अदु मणिपुर लैरिबा मियामगी वा ताहनबा ngamba अदु मणिपुर की ख्वाइदगी तंगाई फदबा अदु ओइरे हाइकी Manipur kanse मैम इंचिनो Manipur kanse हारगदी political background नतन कनबे यारोय political background लेबा मतमदा BJP Congress BJP अनिशदंग उहलकांदा अखोइगी option अतोपा लेतबदौना अखोइ options there are so many options now अखोइ option याम लेबा RPI दंग याव हाइबा नते आइन हाइजरी से आइन हाइदुसे Manipur kanse party अनिशदंग दि पराम तंबिसे अखोइ understand तौमिनासी अखोइगी youth से technicalities मैम सी तौसे हाय सी तौ मैम से अखोइना तौद्रगदी अखोइना गवर्नेंस द गुड गवर्नेंस ओइद्रगदी कमाइन थादोइन बीजेपी नत्र कांग्रेस मणिपुर मुथetse नत्रगा मोइ लोइमक तानथोख्रसी हाइबुगी वादनसु नते मोइ लेजसनु बट मोइना डिसाइडिंग फैक्टर दिसोइ ओहेनबा यादे सो अखोइ नोइदे पामिसे महेश की जे हो दामेश्वर फै हायो हाइबदो नते लेट्स सेफ मणिपुर चुमना चत्सी पुंजना चत्सी अदुना अखोइगी अनोबा रिवोल्यूशन अमा लाकनबा अखोइना सिंजरिबा प्लान से थेंगदमलबने हुजिक इमालेबाना याइफरसे थमोइ सेंगना from internal from the heart not from the mouth fazanam tal halawina semyam pena Miyoyama Bishnupur Police Commando na phakibaga mari leinana ngasi ayuk moirang tronglao bida tidim lambi thingduna phakiba miyoi thadora u haiduna khongjang changsin kre tronglao bigi khunja kayana Chathakiba lambi thingba adu tronglaubi awang leikai digi salam kibgen kauba masagi chahi nifutare lom suraba miyoi amangasi ayuk Bishnupur Police Commando na phakibagi ni hairi lambi thingba miyoi shinga SP Bishnupur ga wari sanana ba kaurakpadagi mihut kangbu ama SP unaba chatkhrabasu lambi thingbadi makhatana adumak chathaki phakiba miyoi thadoraktriba fauba loinana wari sanaba sida karigumba yanaba puraktrabadi makhatana lambi thingbagi khongjansu adumak changsinkhigani hairi Chatkiva September 10 da Nambol Savalaikai da Kuntra humdoi shuba Assam Rifles da ambush taurakpada chenabani haiba maruoiba miyoi ama khulai kiyaga loinana fagat pangamle haina Manipur Police Headquarter gi DGP office na thoglakpa cherol amana hairi pharaba miyoi adudi Khomdram Ojit Singh Elias Kailal Chahi nifu taret apokpa leikhidraba KH Mani Singh awang leikin thavi awang leikai digini hairi mahak chatkhiba nongyai matung pung amarom taba matamda Imphal West District Police Bishnupur Police amadi kuntrahum suba Assam Rifles ke khutpu amana Imphal West District ki manung chanba kameng da thiba humbagi thabak chathabada Khomdram Ojit Elias Kailal fagat khibani hairi mahak PLA gi Well out the Lairam Laba Matungda, Makatana Lup Ashigi Tabak Amukhanna Taukivani Haiba Kangbangam Lihairi, Makatana Wahang Pauhang Chathabada Natana, Chathabada Numit Aduda Makoina Ambush Tauraba Matungda, Loktak Patlom da Chelaga, Mafam Aduda Lotuna, Tamlamba Kulaishing Su Fagat Lihairi. Pagalava Kulaishing Adudi, Magjin Forga Konana, A4 Rifle Amaga, Magjin Ani Ga konana HK rifle ama
मैगजिन मंगागा कोनना AK राइफल्स अनि मैगजिन अहुमगा कोनना इंसास राइफल अमा लथोट शेल अनि AK मरु 170 M16 गी मरु चानीगा तरागा तरुक इंसास की मरु हुम्फु तरेट अमदी मोबाइल हैंडसेट अमसु यावी हाइरी पॉलिटिकल की खुदोंग चाबा फंगलबदी फुरुप मुतलबसु याई खनबा पॉलिटिकल पार्टी क्या लेरे मशीदगी सेक्शन सी हाइना खुराई केंद्र के MLA लैशांग थेम सुशिंद्रो एलाइस याई ममैतैना तेजपुर ममांग लेकाइदा नौना सावा शिंथांगनबी वीविंग सेंटर संगाबगी थौरम ता हाइख्रे थौरम अदुदा खुराई केंद्र के MLA एल सुशिंद्रो मैतैना मखाताना बोट माई पाकनबा येकनबदा करी हाइरगा चटमिन्ननी हाइबसी मियामने हेना खंगनरबा वाफमनी मखोइना खुदोंग चाबा लौनबा ngaiduna leibani miyamgi oiba thabakti taude खुराई केंद्र वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट तौरीब थबक असी पेनिंगाई ओइदे डिपार्टमेंट असिगी इंजीनियर सिंह चैराक पीब याबदी अचौबा परा तंबीबा मथौ तारे इसिंग चावरकलगा फक्चेत खरा पुरकलगा मेनबना यारोय केंद्र असिदा इरिल तुरेल इम्फाल तुरेल अमदी कोंगब तुरेल चेनबना इचाव खुदिंग अवाबा ताबा असिदा मियाम पेनद्रे मफम तरुक्ता शिनाई संगाननबा थौरांग लोइरकले फी साबगा लोइनना अंगांग चेनबिसिंगी चाइल्ड फैसिलिटी सेंटर हापकनी हाइके मियाम सेवा तौब मतमदा होय पॉलिटिकली मियोय खरना असुम पंगावदो लावबो पंगांग दंगांग बजिदि नहौसानी अखोय दुम उबो फंगौ पोनी सी तौनी हारगा पक्तौ पंगांग दंगांग दुम तौदो मयाम दुम अखोय उबो फंगी अदुना हुसिक हारिबो लांचदे दु खुदोंग साब लौरगा पॉलिटिकल माइलेज लौनबा अदुम दोल मयाम लेतब नति माइलेज लौनबदंग होनबदा अखोई जाति मुद्रसु यारे न खनबा उमुबा पॉलिटिकल पार्टी लेतब नते मणिपुर अद प्रजासिन हेन खंगौ पोने तम तम सुम लोय खंकनी कनाना ओइदब ngang कनाना जाति सु मुथनना होनरिबनो भोट काना होनो मतमदा असुना खंद करी हाइजेलगा सुना खंद करी ngangaga कमाय तोरो भोट फंगिबनो हाइसु लोय खंगौ पोने अदुना मदु अखोई कानादे अखोई तौदब थबक अखोई मांगद तारिबा तौदब थोकसिंजे तौरो कांदा अखोई हिंदब यादब अखोई जाति अखोई हिंदे यादब प्रजासिन अखोई की दमत होना बिरिबो म्याम सिदम अखोई अदुम होनगनी संपूर्णता अभियान समान समारोह द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ओइना चांदेल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग एस्पिरेशनल ब्लॉक ओइना चकपी कारोंग तुइवोंग अमसुंग लमका साउथ ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेशन दा मणिपुर गवर्नर ना पुनिंग थौगतख्रे प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न सिंधुना राज भवन दा पांगथोकपा थौरम दा 2019 दा नीति आयोग ना इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ओइना लेपाक असिगे डिस्ट्रिक्ट चामगा 12 खंगतपगी मनुंग दा चौराकपा डिस्ट्रिक्ट अमा ओइरिबा चांदेल डिस्ट्रिक्ट अमसुंग 2019 दा एस्पिरेशनल ब्लॉक ओइना ब्लॉक 505 खंगतपदा यावरखिबा चांदेल डिस्ट्रिक्ट के चकपी कारोंग ब्लॉक अमसुंग चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की तुइवोंग अमसुंग लमका ब्लॉक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फगतहंदुना सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ओइहन्नबगी पांडमदा चांदेल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग ना पैरामीटर तरु अकक्नबा मतमगी मनुंगदा अवन पुरकनबा पिरखिबा पांडमबु पैरामीटर मंगादा सेचुरेट तौखी लोइनना पैरामीटर अमदा चादा मरीफुदरा तरुक यौबा ngमखिबगा लोइनना एस्पिरेशनल ब्लॉक ओइना पैरामीटर तरुक की मनुंगदा चकपी कारोंग ब्लॉक ना पैरामीटर अहुम तुइबोम ब्लॉक ना पैरामीटर मरी अदुगा लमका चा ब्लॉक ना पैरामीटर तरुक मक्ता मपुंग फाबा सेचुरेट तौबा ngamba बु इकाई खुमनबु उत्पगा लोइनना पांगथोकपा संपूर्णता अभियान समान समारोह की थौरमदा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ओइना चांदेल डिस्ट्रिक्ट की डीसी ओइरंबा एम राजकुमार अमसुंग डीसी ओइरिबा एल नंदकुमार अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल सिंबु गवर्नर अमदी चीफ सेक्रेटरी ना पुनिंग थौगतखे लोइनना एस्पिरेशनल ब्लॉक ओइना चकपी कारोंग तुइबोंग अमसुंग लमका साउथ ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेशन बुसु पुनिंग थौगतखे मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना थौरम अशिना विजनरी लीडरशिप अमगी मखादा डिटर्मिनेशन अमगा लोइनना कलेक्टिव ओइना थबक तौरबदी माई पाकना पांगथोकपा ngami हाइबा उत्पनी हाइना मखा ताखे
I also extend my heartfelt gratitude to the district administrations, frontline workers, self-help groups and community members who made this possible. Both at Churachandpur, the team is available with us on virtual mode, and the people who are sitting here. I would like to personally congratulate all of you and wish that in the remaining blocks and in other districts of the state, we need to follow this. We can push the things. There are various government schemes and we can always go into saturation mode. This was done earlier also as Gram Swaraj Abhiyan by Honorable Prime Minister in 2017-18 when certain backward villages were selected and saturation was done for certain parameters. So we have that experience with us, and then all of us can put our experience now together and see that all the districts start pushing the things in a saturation mode. Together, let's continue to strive for a Manipur where every family is healthy, every child is educated, every farmer is empowered, and every community is self-reliant. Khetrigaon Kendra Noma Khaktada Semlakhiba Nate Puwari Khanglaga Daita Khangna Thabak Tawbiu Chahi Amada Mafam Amada Ahumlak Turel Ishing Kaihankhiba Daita Khangba Luchingbagi Khudam Nate MLA Local Area Development Fund Kadaida Sizinakhiba Khangdoknaba RTI Tharagani Haina ex MLA MD Amin Sahana Haikre Khetri Vengunda Leiba Khetrigaon Kendra MLA Oiramba MD Amin Sahagi Yumda Khetrigaon Block Congress Committee na Sinduna Pangthokpa Paugi Mifamda ex MLA Amin Sahana Haikibada Khetrigaon Kendra ngashi leiriba infrastructure health facilities lambi thok ngashi ngarang khaktada semlaga oirakhiba nate mamangda leikiba MLA sing aduna miyamgi yaifananaba chawkhatnanaba hotnazarkhiba sing aduna purakpa ngamkhibane Kanglup kayana khundaminaba kendra asida jaga jaga da chapmanaba maongda Chawkhat Thaurang Paikhat Lamkiba Aduna Ngashi Anauba Community Hall RCC gi thong ODR MDR IVR loinana PMGSY gigda haplaga lambi semlam khiba sing aduna ngasi gi Khetrigaon Kendra asi ohenba ngamkhibani Bijan Khetrigaon haina Mikhal Kayada Uchai Kibasing Adubu MLA Oiraba Matamda Amata Fauba Tabak Oina Pangthokpa Leiragadi Puthokpiyu Miyam gi Thabak Kharasu Taushi Taushinabana Solution Oiba Yaroi Khetrigaon Kendra Apikpa Kendrani Adubu Apikpa Rajnitidi Tauroidamani MLA Local Area Development Fund Lanai gi Senfam Natte Jaga Amakhaktada Sizinnabasu Natte Kadai da Sizinnakhiba Khangtoknanaba RTI Tharagani Paukhum Piba Tabani Haina Mahakna Makha Taki अखोइना हंजनिंगिसे महाकी एमएलए की फंड से कदाइदा सिनरिगे नुगुन हंगिसे महाकी लोकल फंड से अखोइ अथुबा मतम अखोइ आरटीआई थारनी हंदकी तामसिगी एमएलए लोकल फंड से हंदकी कराय कराय सिनगे बिसे मसी मागी आंसर पिपम थोकपनी सरकार की लेवल दा लेरिबा एमएलए अमना अहुम लोक सुबा कायबदसु सेम केस थोकपा हाइबदी थबुक तौद्रिसि अखोइरा नत्रगा मसारा इसिंग गाइरिसि अखोइ मतम दा कायबरा नत्र महाकी मतम दा कायबरा हाइबसे मसाना हाना खंगमम थोकपने वांगांग द्रिंगैदा खंगद्रिंगैदा खेत्रिगाव की हिस्ट्री हाना खंगम मथौ ताय हाइबदिने अखोइ थमजिरिसि मागी असोइबदु माना हाइद्रगा अखोइगी हंगतलगा माना लामबसु फंगरोइदबा उबसु फंगरोइदबा अखोइने करिकरि तौरुंगेसु माना काउंट तौबदा मसिंग थिबदा ngमरोइदबा अदुसिंगदु पुखलगा एमएलए कारमबा सिंगना थबक अमता तौरमदेबसे हाइमन ब्राइन खल्लेदि इसागी सुमांग सित्रिंगदा मी सुमांग हाना सित्कनो हाइबदो अदु हाना खंगमम थोइना आइदु अखन थमजरिंग Miyamna na yek yaurokpada doctor gi manakta chatlabadi hinglagani haina khalliba asi khangna doctor singnasu makhoi gi imung manunggumna khanduna laying biu laying daba gi maongda anaba yengbiganu patient kangbunasu pen daba leiragasu maong taba thabak doctor singda tawbad maong tadaba thabak doctor singda tawbadi chumloi haina amkil gi president Laurembam Nganvina Manipur Press Club ta paumishinga unabada haikre tongan balup kaya amadi kaithel gi lup kaya gi maru oiba miyosing yauna pangthokhiba paumishinga unaba aduda Laurembam Nganvina makhatana Dr. Singna anaba ama laying ba matamda senior oiba doctor aduga mahaki makhada leiriba intern doctor PG tawriba Dr. Singa ningthina pau faunaraga laying ba chumgani Dr. Anauba Singkhak thadoklaga laying halabadi khudong thiba thoknaba machak oigani handak Rims Hospital da Atenba matamgi manungda thazadaba maongda shiba naba kaya thorakliba asigi maram thidokpa mathau tai mahakna makhatana
Hospital singda mathau tawriba nurse, security amasung atopa staff singna patient party sing ningthina loinaba mathau tai. Mapan lamgi ana layeng sangkyada thabak tawriba doctor, nurse amasung atopa staff singa Manipurga marakta chawna khenabagi wafam kaya miyamna Fongdoknariba singgi maram khangdokpa kanagani. Amaromda patient party ki maikaidagishu pendaba haiduna Pende haiduna hekta violence tawbadi chumloi khara khangba kanduna thaudok adu thokibagi maram chapchana khangnanaba hotnabana achumba oigani. Miyoiba haibasi sigadaba ngaktani maram chadana mafam matam chadana siba haibasidi nungaifam thokte. Doctor singna anaba singbu imung manung amadi macha masugumna khandaba yaude haiba wakhallon layengbiba mathau tai haiki. Niyo basi siba naiba mabok ni. Siba naiba mabok se matam jana mafam jana laying summagan da sibo ergadi thidong no warobam thokte. Doctor haiba se aikoi gi phi angauba ma selaga tanan chatpa aduga leitaba lairabana paiba yada bagi pot pai leitaba lairabana wangnangba ki hanbagi pot se matungda tawbiganu. Doctor na anaba singsibu masa masudongna magi hek soiba yada ba mi dongna laying biba ama changi aikoi gi patient gi mari mata imung manung mayam sinasu khangba kanba amadi kitang leiba ama summi aduga madudai koina doctor da saungningi haidana yamna tati tawoiba tawbasisu kitangdi phajadaba amadi oibra haina khali adubu pendabagini pende haidanasu amung hangalaroi do potuda paratambiba natana madugi thawai hawa thaba yabagi pota tawrapachidi tawbidanaba ina patient singi leader kaino manung singda haijari. Chahi sigi July amadagi hauraga chatliba tha sigi kuntra fauba tha ahum chupna gram panchayat singda chathariba 3-month saturation campaign on financial inclusion schemes at gram panchayat level ki manung chanba oina nomagi oiva financial literacy kam credit linkage program ama Thoubal district ki Hairok part 2 Laimim community hall da pangthokre. Department of Financial Services India gi liching makhada Manipur State Cooperative Bank Pm-Istv Limited Thoubal district branch na sinduna pangthokhiba thoram aduda Deputy Commissioner Thoubal Hanakamai IAS yauna pangthokhiba kem aduda PMJDY account opening, PMJJBY, PMSBY, APY, ReKYC, SB account, digital fraud prevention and unclaimed deposits ki matangda sandokna miyamda thamki. Thoubal district ki manungda laiba primary agriculture cooperative society singna saru yakiba kem aduda khangalaba gram panchayat level cooperative society Nepal gi lomi chamagani fu humdoida kisan credit card KCC scheme gi makhada punna lupa lakh Humpuga Taruk Lishing Taraga Taruki loan gi sanction letter singshu Manipur State Cooperative Bank Limited ki maikai dagi yenthoki. Thauram ga mari leinana deshi hana kamaina mamangai matam dadi bank na piba kanabasing asi miyam na khangbagi chang yam na watlami. Haujik telengak na tongan ba scheme kaya puthorak pana miyam gi apamba phangbagi chang wangle. Miyam na sulengak na piba khudong chaba kanaba kaya he na khangnana ba. Amato oina hotnamina si haiki maruoina khungangi lamda laidiba singna hena district administration bank sing amadi GP level cooperative society singapunna mai pak na chatmina na bahona si haina makhata ki bank na piriba paisa se ekoi mang hanningai natte ekoi gi livelihood semningai ekoi gi imung semgatningai ne aduna lawriba paisa da business togera any purpose da phasana sizinaraga bank benefits people bank dasu tam chana ekoi na singba adu oiragadi ekoi gi linkage to leiraga ekoi gi development se ekoi na paikhat liba program yam se sustainable oigani. Swachnari Swashak Pariwar Avian Lishingani Subna Kunga Mangaga Mari Lena Ngashi Kuntrani Suba Battalion Central Reserve Force CRPF Loktak na Sinduna Nomugi Oiba Voluntary Blood Donation Camp Ama NHPC Loktak Hospital da Pangthokre Siza Hospital Langol gi Matinga Loina na Pangthokpa Camp Aduda Kuntrani Suba Battalion CRPF Loktak ki Commanding Officer Arun Kumar Minayaw na makok thongbo officer kya susaru yaki Kem aduda battalion adugi personnel sing NHPC gi staff sing amadi local voluntary yaw na miyoy kun nga mga na EPK.
Ising chawjingai mamangda laingakna ising chawbadagi ngakthoknanaba thabak hana paikhatsi ising chawraba matungda relief material piba turel launamban menba ashina miyamgi awaba kokhanba ngamloi haina 36 wawagai ACG NPV intending candidate Mayingbam Ranjitna nongmada changdaba yadraba potsing ichawna sokhalabasingda yenthokpagi thoramda haikre mahakna makha taraduna miyamna turel launamban mayada yum sajinba hingol koibana chingba kaya tawrakpana maram oiraga turel launambal mapangal sokhalaknaba maram oi mamangaida churamba nongdagi haujik churiba nongna hena chubanate khenaba karisu leite haike Ugai Kendragi Irongdagina Sangmajin Fauba Impal Turengi Torban the Targu Praja Singna Ising Shawshina Maram Werega Wariba Mayamado Aishu Saru Yazari Agi Saitagi Angamba Makata Nasway Togini Masi Aina Lakseja Mayamga Awanuaido Kamaita Origin Hangbalak of the Nanga Bakitang Puja Ponishina Aroiban Sede Praja Singa Awabada Aisharu Yazari RPF के एक्टिंग प्रेसिडेंट MM ngobana hayeng September gi tang kun ga manga PLA gi nifu taret suba mapo kumon ga mari leinana Manipur gi miyam da yaifa paujel pirakli cherol asina makha taraduna imalai pak amasung miyam gi ningtam lanjang asida thawai kat khraba thawbasing gi mafamda kok nondunai kai khumnaba utli hairi Yawol Thaudang Saruk Yaminari ba lup khodingma ki marup sing amasung lanfamda Thaudang Pangthok liba Thauna Faraba Marup Singh Khuding Mapusu Ikai Khumnabaga Loinana Taramna Okli Hairi PLA na Imalai Bag Amasung Miyam Ning Tamnanabagidama Khulai Paiba Lanjang Changshin Khiba Kumja Nifu Taret Mapung Farakle Sanglaba Khongchat Asida Masak Lakshinba Waba Hekta Lepthokpa Ngamdaba Mawong Matau Amana Lanjang Shigi Hauna Machat Oina Loina Duna Lakli Machat Asida Fibam Mayam Ama Yaurabasu Aikoigi Yeknaba Oiriba Ashigi Fibam na Yam na Chawba Mafam Ama Kallaga Lady Hairi Jerolas na Makataraduna Manipurgi Amashung Weshi Lamdam Singda Miyam na Suksoi Shoidana Chekshin Daba Yadaba Fibam Amasu Lady Kunaigi Yenglaga Malim da Achumba Chatna Hananabagi Tangai Fadabasu Pumna Makna Kangnai Mashi Chinkhattana Yabanati Hairi Civilization gi Pangaldi Awa Ana Kudong Tivasing Ashigi Taidok Taijin Taubudunate Mioiba Kunaina Madubu Tugai Naraga Manglomda Changshin Bani Achumbagi Damak Malim Gilepak Miyam Amata Oina Lepliba Makai Minai Yotling Tadatuna Maning Makatamna Kena Balaitaba Malim Ama Soidana Oiba Pangmangam Lagani Party gi Isai na Piriba Paudam Ashina Hanbanai Draba Taunaga Loinana Kongpam Chetna Lepangam Hali Hairi Yawol Giluraba Matang Ashida Ekoi Kudimaki Taudang Su Yauri Saruyaminatuna Lepak Miyam gi Kongfam Shemhong Nanaba Irecha Singi Mapamda RPF na Paujel Piri Haina RPF ki acting president ngobana Kudiek Piduna Tadorokpa Cherols na Makatarakli Paugi Marakta Natima Brematang Lausari Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Free varicose veins consultation camp Lakliba September gi tarik kungani thoidagi kunga taret phawba ayuki pung tara dagi nungthilgi pung ama phawba free varicose veins camp pangthok jagadauri surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana nabagi chang hantahali loinana takfam su leihande adomna khongda singli chawthokpagi layong asi leibiragadi khudong chabasing asi lobinabagi damak Caesar Hospitals Lagol gi contact number asida pau phawbiro Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matung umukahan na taram nokchari makatawa pauda Kumbi College Governing Body gi manungda ungkhatna riba khudak tawaroishin puraktuna tungi yumpurel oirakadoriba mahiroi singbo peaceful oiba academic atmosphere ama oinanaba
अथुबदा होटनाद्रबदी कुंबीगा थंगनना लेरिबा खुलसिंग अमदी कॉलेज असिगी महिरोइसिंग अमदी मियामगा लोइनना गवर्निंग बॉडी की मथक्ता अचौब खोंजंग अमा हौरकलगनी हाइना कुंबी कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी ना पाउमिसिंग उनबदा हाइख्रे कमिटी की प्रेसिडेंट इथाई इबोबिना कुंबी कॉलेज असी सही निफु हेना इंग चिकना अफब एकाडमी एटमॉस्फेयर अमदा लाखिबनी अदुबु था खरा असिदा गवर्निंग बॉडी की मनुंगदा लैरिबा गवर्निंग बॉडी की प्रेसिडेंट अमदी सेक्रेटरी अनि की मरक्ता कॉलेज असी की प्रिंसिपल ओइरिबा थबक तौबगी मतम लोइरबा एल गोपालबु था अहुम मतम सांगदोक्तुना नौना अमु अपॉइंट तौरगा ऑर्डर ठोक्तुना हाई कोर्ट केस चथदुना लैबा असिना कॉलेज असी के एकाडमी एटमॉस्फेयर दा अचौबा अहोंगबा तंगदु लैतादबा फिवमदा लेहलक्लिबा असि लाइबक थीबनी हिरम असिगा मरी लैनना गवर्निंग बॉडी की मनुंगदा लैरिबा चयेनबा असि नाकल अनिमकना खोंगफम हंतोकनरगा कॉलेज असी पीसफुल ओइबा एकाडमी एटमॉस्फेयर अमदा पुरकनबा होनबियो हाइके कुंभी केंद्र खक्तर नतना केंद्र मरी की अदुम्बा ज्वाइनिंग पोर्शन द लेबा कॉलेज अमा ओइबना छात्र लिसिंग ओम मरीसी पराइबा असे कदोम द सत्य दंगो हाइबगी नुंगलांगबा प्रजा द लाकपा प्रजा सेक्शन पुनमंगना छात्र हाइबसी तुंगी मिरोन की दमकता जाति की युंबिरेन ना ओइबनी मरमसना कुंभी कॉलेज की छात्र सिंह माकपा मतमदा मसिगी अचौब दायित्वदी गवर्निंग बॉडीसना पुगदबनी हाइबसे इसा इसा न ज्ञान ताना अथुब मतमदा यानमा पुरंगनबा होनेबियु मसले कंबा जानबा पुरपंग अमद्रगदी गवर्निंग बॉडीसकी मथक्ता आइकोइ कुंभी कॉलेज की छात्र सिंह ओजा सिंह अमद कुंभी केंद्र की अकोइबदा लेबा केंद्र ओम मरीसी प्रजा का लोइनना अकनबा इहो लोइनना अखोई एक्शन लौरगनी हाइबसे गसी प्रेस मीडिया की खुतांगदा अपील तौजरी ICAR ना मणिपुर की ओइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट तगी इनोवेटिव फार्मर्स एक्सलेंस अवार्ड लिसिंग अनि शुबना कुनगमंगा पीखरबा बिष्णुपुर वार्ड नंबर 11 दगी तखेलंबम बुंगनावबु ngasi बिष्णुपुर वार्ड नंबर 9 अमदी 11 की कम्युनिटी हॉल दा अचंबा खुदोल पोट पीदुना तरामना ओखरे बुंगनावना KVK उलौ हॉर्टिकल्चर दा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ओइरिबी डॉक्टर पांगैबम बिजिया की लमजिंग मखादा टोमेटो वेराइटी अलका अवेट चिली वेराइटी अलका ख्याति ओके वेराइटी अलका निकिता कोरिएंडर वेराइटी अलका ईसा अमदी मेरीगोल अलका भानु न चिंग थादुना पोथोक मरांग कायना पुथोकपदा नतना मसाना मसाबु थबक पीननबगीदमक हारिबा अवार्ड असी फंगबनी स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन अमदी एक्टिव फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बिष्णुपुर वार्ड नंबर 11 न पुन्ना सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा मोइरांग केंद्र के MLA TH शांतिसु सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना MLA थोंगाम शांतिना इंडिया असि मपांगल कनबा चिंचाक तमिपाल तांगदबा लेपाक अमा ओहेनबा हाइबसी लौमी फार्मर कयागी होनजबा अमदी मना मसिंग पुथोकपा लौ उरिबा फार्मर सिंगी होनबगी मखा पोली इनोवेटिव फार्मर्स एक्सलेंस अवार्ड फंगलखिबा बुंगनाव गुमना अखोई खुनिंगमकना कन्ना होनरबदी थमलिबा पांदम सोइदना फंगबा ngamgani हाइके बुंगनाव असी फजरबा अवार्ड बा आइका अमदी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु खुशखुनरना नबोद पीबे अवार्ड याम लाइन पीबे दिनो नागपुर अवार्ड तो ये खंडीगनो बदुगी अदुगे आइडिया सेंट्रल आइडिया दो अकारासु अखोगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु नंबर पीरी बसिकी पदम दो नंग बदु नहीं बियो मधुका नंग मधु दो संग थोंदा नंग को मांगे अकारा से विजन को लेके टू रो थर्टी दा अखोई इंडिया से ग्लोबल लीडर बने अकारा अदु पदम हो देग्रबिना नंग सो अदुगी मनु पाट बने लोबियो मणिपुर से भारत की स्टेट से बलुना सिजात निपान पंदा ताम धर्म को हिंदवे आते भारत से पृथ्वी बलुना सिजात निपान पंदा भारत को हिंदवे आते KVK उल्लौगी हॉर्टिकल्चर दा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ओरिबे डॉक्टर P बिजियाना फार्मर अमना होनबदा ngamdaba leite amadi oithoktaba leite haibadu ngasi award phanglakhlaba bungnawna khudam oiri thawai yauna farmer kaya thoklaklabadi Bishnupur district asi khaktan natana Manipur asi India gi mangjil thaba state ama mana masing mahai marong puthokpada soidana oiba ngamgani farmer singi damak pangba yaba mateng makhatana soidana pangkhigani hatsu haike ती बुंगनाव सिंगसिना यामने नियम चुमना साइंटिफिकली हाइबदि वैज्ञानिक ओइबा मगोंदा खोगी आई इसामक एक्सपर्ट आइगा लोइना जरगा अदुगा अतोप अतोपा मतम मतम की ओइबा एक्सपर्ट अतोपगा ताथोक तसिन तौरगा मे लोइना खोइना पीखिबा वेराइटी सिंदु थारगा मागी
पुथोक यामना पुथोक ngambga loinana profit yamna phangba adugumba khutha amada tharaga moigi ai haisar na mahaku honor to birakbani hairiba koigi kainosi thariba poching asi mana sugumba program si koina farming community gi recognize oiba haibadi mana tawjuruba thabak sing adu honor to birakba adugumba achauba program amani Malang Kaichel gi ahum suba production oina puthokadaba RK Mukshana haina mingthonba Manipuri feature film gi yaifa thongni thoram ngashi pangthokre Kwa Kaichel thokchom leikai da leiba BV Film Studio da pangthokhiba thongni thoram aduda Cine Director Gil Manipur gi President Suvas E na Chief Guest amadi Film Forum Manipur gi Vice President Vice Chairman Loinana Malang Kaichel gi President BV Surjit na thoram gi President oina saru yakhe film ashi audio drama Pirang na panthung da yumpham oiduna Minarani Mutumna story da Ojit Babu Ningthauzam na screenplay tauri film asigi director Dev Thokchomni film asida maru oina Suras Ngashepam Gepelina Mayanglambam Ningthauja Jay Vidya Ranjan Usham Rima Laishram Ngojit Priya Yumlembam Premananda Monashapam Yaifavi Bidyarani amadi Chingkhaina Chingbana maru oiba Mamiroi Sing Oidi film ashigi cinematography Naubi Kangla editor Bali costume Bimol Taurem amadi makeup Poison Kuraini Thauram Gamari Leinana Malang Kaichel gi President BV Surjit na Manipur film industry hena chaukhana ba hona bada Malang Kaichel na lauriba thaudang ashi Manipur bu film bu pamjaba singna hena puning thaugatpham thoi haiki Purnima Akoizam gi Hairangoi Thong Ningthemcha Karongda Nauna Hangba RE Leima Collection Haina Mingthonba Dukan Sangabagi Thoram Pangthokre Thoram aduda Junrayon Junjun Purnima Akoizam amadi Saknairaba Miyoi Kyana Saru Yakhe Loshilakpada Maruiba Pausing Amukana Pizari Malemda Anova India amagi National Building Anova Wakhalon Sing Puthokpada IIT amadi NIT Sing na Lamjing Meira Oiri Haina Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalla na haikre Maitai na ST da Hanjin Hanba Lisingamaga Chamapan Yankai ga Mathoi da best year oiraga NRC Chana Hanbada RPI Atwale na Sawatkani Haina Social Justice and Empowerment gi Union State Minister Ramdas Atwale na haikre Amadi Bishnupur Police Commando na miyoy ama fakre hairi fakiba miyoy thadoro haina miyam na moirang tronglao bida tidim lambi thingduna khongjang junction kre Hauzi Pabukyo na STV na pizza Manipur ba matang solution jari miding tabiram liba pumna magpu amukana kurum jari